Oda. Mbica cia muingi woihũirwo ni Wagagu nicio ihumbire mathiko ma mutumia wa miaka 45 kuma ituura-ini ria Gacavari kaunti-ini ya Embu uria woragirwo gwake muciĩ gukirikana oragirwo ni gikundi kimwe kia mbeũ njithi na gucina nyumba yake. Wagagu ni uhumbire mathiko macio muingi ukuhiũrĩtwo ni kimako maririkana uria mutigaire oragirwo na njira ya guthecangwo tuhio giko kiria gikomithĩtio na njira nini. Ni undu wa umuthi uyu tutigite na njira ya kurangwa ya kuragwo ni atoi beast andu arume nige kukira twirwe le thirikari uguo tutiretikirwa kwaria muno iguru ria kiria gikikite iguru ria uyu tutigite. Kuna vijana wengine hapa wanajifanya hao ati watakuwa supply bagi kwa vijana hao wengine. Wana chief hao vijana wachukuliwe hatua bila kupoteza wakati. Undu uyu ni utigite muingi wa ituura riu na haho ya gutafania mathiko mangi angikorwo ciiko ta ici no ciguthi na mbere na kuonekana mwena ucio. Mutumia mburethi mutumia amwe mwabiki na ni kwangu wewe atawe hapo. Thank you very much. Asante sana mzee. Thank you very much. Mkae chini mhakikishe kijana yote ambaye analeta funjo amechukuliwa hatua. Na mkae chini pia mtafute uwiano na amani. Atongoria a mwena uyu ni mehitite gutigirira uthuthuria ni wambikwo wa gucarania na aria macungiriirie gikuo kiu. Tondo thirikari kuma kuria kunene all the way from county commissioner ni weshinde tweno DCC wa Mbere South ni weshinde tweno ukuti kugitendo kugire kikire koguo ageni ama ukire ukumutindwa kwina thayo wana ruma zijo ne ugwe ciarua emenda kugatirire guti undu tocio kumutindwa. Let us continue maintaining peace. Tujue kwamba serikali iko kama vitendo vimetendeka, serikali itachukua mkondo yake, na wewe mwananchi jichunge, usikuwe mtu wa kwenda ukipayuka, na kama hujui jambo tafadhali nyamaza, ndio tuweze kuleta ile peace within our localities. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. 1 3